مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Abi Hurairah, saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah amin. Qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah, tuwfiya sedo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana lan ono sapa Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abu Bakar Siddiq amin. Wa kafara lan kufur sapa man wong, kafara kang kufur sapa man minal arabi setengah sake wong Arab. Wa kafarolan kufur sapa man wong, kafaro kang kafir sapa si man minal arabi setengah saking wong Arab. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Umar radhiyallahu an, yaiku Sayyidina Umar, sapa Sayyidina Umar radhiyallahu an, kaifa tuqatilu, kaifa hale kaya apa tuqatilu merangi panjenengan ana saing manungso. Protes Sayyidina Umar nek Sayyidina Abu Bakar. Waqad qala lan wis teman-teman, waqad qala lan teman-teman wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila yen to mateni utawa merangi sapa ingsun, merangi annasa ing menungso hatta yaqulu sehingga padha ngucapaken sapa si Anas, ngucapno la ilaha illallah ing kalimah la ilaha illallah. Faman mongko utawi sapane wong iku kalah kang ngucapaken sapa si man ha ing kalimah la ilaha illallah. Faman mongko utawi sapane wong iku kalah lamun ngucap sapa si man ha ing la ilaha illallah, asoma mongko ngrekso sapa man minni, fa'asama moko ngrekso sapa man minni saking ingsun, asama moko karekso sapa man minni saking ingsun, malahu ing hartane man, wa nafsahu lan awake man, illa bihaqqihi angin kelawan hae napa niku, bihaqqihi angin kelawan hae man, napa niku illa bihaqqihi kejaba angin kelawan kejaba hae napa niku malahu, malahu illa bihaqqihi angin kelawan hae malahu, wa hisabu hale utawi hisabe man iku alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah ta'ala. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar, wallahi demi Allah, lau qatilanna yaktini teman-teman bakal merangi, lau qatilana yaktini bakal merangi temen sapa ingsun,
la uqatilanna yaktini bakal merangi temen sapa ingsun man ing wong farraqa kang misahaken sapa si iman baina shalat ing dalem antarane salat wa zakati lan zakat. Fa inna zakata mengko sak temene zakat iku hakul mali hae bondo. Kama anna shalah zakatal badan. Dadi nek bondo niku hae zakat niku hae mal sing wajib ditokno. Semono uga salat niki kama anna shalah zakatal badan. Badan pun ono zakate. Napa zakate nggih niku? Salat. Dadi nek harta ono zakate, badan anggota badane menungso nggih ono zakate. Makane dawuh Sayyidina Umar, sapane wong sing misahno antarane salat, padha-padha zakat niki. Salat zakat dipisah-pisahno, nek salat dilakoni zakat ndak dilakoni, utawa zakat dilakoni salate ndak dilakoni. Wallahi dawuh Sayyidina Umar, lau mana'u lamun nyegah sapa annas dukur niku kaifa tuqatilun nas, wallahi demi Allah lau mana'u lamun nyegah sapa annas nyegah ni ing ingsun anakon ing jempe niku napa anake unta sing wajib, anake unta maksudnya sekecil hewan itu pun, tapi mereka melarangku, mencegahku untuk mengambil zakat mereka. Kanu kang ono sapa anas ono iku yu'adduna, nekani sapa anas ha ing anakon ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltu mongko yaktini merangi sapa ingsun hum ing annas ala man'iha ing atase nyegah ha ing napa niku anakon. Laqataltu mongko yaktini merangi sapa ingsun hum ing annas ala man'iha ing atase nyegah ing anakon. Qala mongko dawuh sapa Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an bareng wis krungu jawaban tegas saking Sayyidina Umar sing koyok ngoten niku napa saking Sayyidina Abu Bakar, ndak kena ditawar maning wisan. Kegigiane Sayyidina Umar napa jenenge tekad kekuatan imani saking Sayyidina Umar niku koyok ngoten kuate ketok wisan. Ojo kapaiku dari Sayyidina Umar melarang aku untuk mengambil zakat mereka. Mereka mencegah mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan zakat. Ojo kapaiku gegeden dari Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Abu Bakar. Seandainya mereka menahan dariku sekedar tali unta yang dahulu pernah mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan perangi mereka karena hal itu. Gegeden lek nyegah zakat. Umpama biyen Kanjeng Nabi tahu mewajibno taline tampare teko unta niku utawa empek anakan sekene, lambek Kanjeng Nabi mewajibkan nikah. Kemudian semakin orang benek tak gelem keluar apa sepernah ia toraki ke Kanjeng Nabi. Hal sereme, wallahi perang Nabi engko. Dan Sayyidina Abu Bakar tak mau kompromi. Sayyidina Abu Bakar, siapa-siapa saya tak gelem keluar zakat, perang nah. Jak ganjir ya. Umpama zaman Kanjeng Nabi lambek hanya sekedar memberikan setali utas daripada onta, kemudian sekarang dia menahan aku untuk mengambil
tersebut, laqataltuhum, maka aku akan perangi mereka. Jadi Sayyidina Abu Bakar tak gelem kompromi do orang se man'uz zakah nika. Qala, karena ketengal berapi-api menyala Sayyidina Abu Bakar Siddiq nika urusan tak mau keluar zakat. Ya. Ma'ar Sayyidina Abu Bakar nika. Tak kene kein mainan. Qala, maka Sayyidina Umar ketengal ngak nikah. Ya karena niki jelasakeun. Hadis nika qala mongko dawuh sapa Umar radhiyallahu anhu fa wallahi, demi Allah, dawuh Sayyidina Umar, ma huwa ora ono utawi man farraqa baina sholati wa zakah, mana fi ma huwa ora ono utawi man farraqa baina sholati wa zakati iku illa qad syaraha, angin yento jembaraken sapa Allahu Gusti Allah sadra Abi Bakrin As-Siddiq ing dodoi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa'araftu mongko weruh sapa ingsun annahu sak temene ma fa'alahu Abu Bakar, ya apa sing dadi pendapate sahabat Abu Bakar niku. Fa'araftu mongko weruh mongko ngerti sapa ingsun annahu sak temene ma fa'alahu Abu Bakar, apa yang telah diputuskan oleh sahabat Abu Bakar, yang menjadi ketetapan sahabat Abu Bakar, iku al-haqqu barang kang bener, iku al-haqqu barang kang hak. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembali menjadi kafir orang-orang yang kafir dari bangsa Arab. Jadi banyak orang yang mengkufuri daripada kewajiban zakat. Wa kafara al-ba'du bi'ibadatil awthan au bitiba'i Musailamatul Kadzdzab, beda se nyempo berhala boleh, beda se atorok deke Musailamatul Kadzdzab sing ngaku nabi. Dadi cek heran lambok niku pun beda Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab rajana pembohong, raton orang se pendusta nika adalah Musailamatul Kadzdzab. Makin beda Musailamatul Kadzdzab 2025 penggombal nika, anak buana nih banyak tuh. Mun mbaan mate lek jan selake acom tangodi tandi gairang kok mun ban ada lek, karena mbaan datang penyemangat, mbaan ria se makuat ke sengko tang penyemangat hidup bande mun ban ada lek eker sama tekapi orang bini salam tunya re kanjen Musailamatul Kadzdzab re terpaksa orang dia jere wis nak buan mun baan mate maka Yakub mate kapi sekapi naring bini pocak borok pocak temor, keluar Musailamatul Kadzdzab penggombal re. Musailamatul Kadzdzab nih kak ngaku nabi. Adapun orang yang kuat iman, wastamarul ba'du 'alal iman, sebagian besar daripada mereka yastamir, mereka tetap imanah, kuat imanah, tak berubah imanah. Nah, di antaranya kejadian zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah nikah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, zaman seranya mana, masya Allah, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, la ilaha illallah, zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Aneka mulain beda kejadian-kejadian saya tak pernah terjadi zaman Rasulullah.
Di antara apa? Mereka tak gelem keluar zakat. Nah, sahabat Abu Bakar andi inisiatif. Sapana orang saya tak gelem keluar zakat, maka pasti perangi bisa engkau. Tak kung tangkung. Patekna bisa engkau orang jadi. Wah keras. Sahabat Abu Bakar neka terkenal paling lembut, sahabat paling sabar. Sahabat paling napanya mana ketela lebih bijaksana. Bijaksana kepi para sahabat nih, tetapi lebih bijaksana, lebih menguasai keadaan dan situasi ketika genting. Sahabat Abu Bakar ini kan mampu tenang. Sahabat Abu Bakar ini kan mampu tenang dari para sahabat selain. Lebih nyaman, lebih sabar, lebih orang lebih santai. Tapi ketika man'uz zakah nih kah? Ketika bada sebagian orang norak Musailamatul Kadzab, kemudian bada sebagian mencegah mengeluar zakat nikah, tak hendak mengeluar zakat. Di zaman sahabat Abu Bakar Siddiq, wa kafara man kafar minal Arab. Perang nih. Negosiasi, tak ada negosiasi. Montak mengeluar zakat, maka bingko kalah zakat kalau secara paksa. Mun mencegah engkau mengeluar ngalak zakat orang jiria, berarti orang jiria menabuh perang untuk menabuh gendrang perang melawan sengkok. Dabun Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, Sayyidina Umar mereng debungan nikah keberatna sahabat Umar, Sayyidina Umar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa man qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi. Bagaimana engkau akan membunuh mereka, kamu akan memerangi mereka, sementara mereka umat Islam hanya saja mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan Sayyidina Umar dan sahabat Abu Bakar. Sedangkan kanjeng Nabi adebu, sapana orang macah la ilaha illallah, maka wajib eraksah dunyana, wajib eraksanya benah. Bukankah mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah wahai khalifah, wahai Abu Bakar Siddiq? Jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Demi Allah, aku akan membunuh, akan memerangi seseorang yang membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Fa inna zakata hakul mal, kama anna sholatu zakatul badan. Sesungguhnya zakat itu adalah hak daripada harta kita yang wajib kita keluarkan, sebagaimana jasad daripada manusia, badan daripada manusia nikah beda sekata engki paneka salat 5 waktu na wajib jaga. Etaber bi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar padahal keras orang, cuma pertimbangan Sayyidina Umar takok terjadi perang saudara. Kan karo kacen tak gelem keluar zakat nika wahai khalifatur Rasulillah, wahai sahabat Abu Bakar, ini kan gara-gara tak keluar zakat. Keremen sorat libolion, kalah tak gelem, kalah secara paksa tak gelem. Bentu sahabat Umar nih, Sayyidina Abu Bakar nih kan. Karena beda perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala, jadi keputusan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menikah bukan omong kosong. Karena perintah dening Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil secara paksa napa? Harta mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Wajib kalah dengan secara paksa. Ini kata perintah Allah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum
wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ayat ini kan apa? Amara ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi ayyakhudha min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim biha. Aneka adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta mereka bentuk zakat mereka secara paksa. Mereka orang-orang ria menolak untuk mengeluarkan zakat, maka perintah di Gusti Allah, khudh min amwalihim shadaqatan. Cek orang ria tojuk naria keng membersih mereka, nyelamatake mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Justru mereka sanggun saya yontongaki. Sebagaimana ibarat contoh kau lebari, dokter saya lebih ngerteh dek ke penyakit, pak keluar penyakit, si pasien tak gelem. Beda saya kena tumor masalah, tumor harus operasi, buang. Badan saya kena tumor gelak, wajib operasi, bius, edel badel. Napa buka neka sena tabuk neka untuk mengeluar penyakit, ya harus seneka secara paksa punan untuk nyelamatkinya ben orang saya kena penyakit tumor. Maka Allah Subhanahu wa taala pun napa memerintahkan mereka untuk mengambil secara paksa. Mun mereka menolak daripada zakat tocuna kan kuya bantibi napa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Mereka sungguh si ontong yang mereka tak sadar. Ya, nikah perintah Allah Subhanahu wa taala. Aneka ayat neka saungkun ki umum. Neka berlaku ayat Al-Quran neka benar hanya berlaku kepada Kanjeng Nabi, benar cuma berlaku kepada sahabat Abu Bakar. Neka umum berlaku di sekap itu neng situng daerah se mayoritas Islam neka. Mereka mencegah zakat, ya harus saya peringatkan di pemerintah. Lah, cuma bagaimana ketika kita mengambil zakat dari umat Islam, jegeh pedepak dahaan. Bener pas yusul lagi kan kui makan gizi gratis ri, ya bener. Belum tentu seberhak nerema. Maka pemerintah, maka MUI tak menyetujui hal nikah. Jadi wajib bagi pemerintah memperingati secara keras orang yang tak mau keluar zakat. Kelaban ancaman harus nikah. Karena ayat itu pun beda. Nikah berlaku benih hanya untuk sahabat Abu Bakar Siddiq, amun lil ummah kulliha. Pendapatnya sebagian para ulama nikah apa? Amun nikah umum. Li hadhil ummah, kang kui umat nikah kulliha sekapina. Bagi pemerintah, mak bada orang sebagian dari mereka tak gelem napanya mana mengambil, tak gelem keluar zakat, maka wajib kan kui pemerintah untuk memperingati dengan cara keras. Peringati boleh. Mau nonton ambil secara paksa. Harus nikah dari pemerintah nikah. Karena nikah tudhiratun lil ummah wa zakatun lahum wa li amwalihim li jami'il ummah. Pada bi orang si tak sholat ki pada kafir hukumah. Iya, walaupun sebagian para ulama nikah berpendapat napa mun pacet ninggela kina salat kila ki andik kewajiban ki aroma saaben bahwa salat nikah wajib keng hanya sengkah kita nyamai kufur ki nangan keng mun aben ki kemungkinan aben ki Islam karena mengakui salat nikah hukum wajib, tapi aben tak salat kemudian sholat tak wajib kan kuingko ya kafir hukum. Teti zakat bi sholat tak kening pesar ya. Bila mengkufuri zakat zaman sahabat Abu Bakar pate. Tentunya lebat pemerintah.
Orang sing tak salat pun kisine kah istitabah kade. Istitabah. Keremen sholat atau bientare petugas dari pemerintah. Pada daerah saya mayoritas meninggalkan sholat. Pemerintah mengerahkan Satpol PP atau Sera dalam hal kak dinto untuk memperingati mereka. Ayo sholat. Mau nenjak deki perangnya ben, deki pate ben. Pendapat Imam Syafi'i ini wajib pate orang yang ninggal sholat nih kak. Pendapat Imam Syafi'i wajib pate orang yang ninggal lagi sholat nih kak. Tapi beda istitabah. Penta untuk tobat. Beda saya ada bu istitabah nih ke zaman seminggu. Beda saya ada bu 40 hari. Soro penta tobat pancet pate. Bahkan beda lebih singkat, hanya berlaku 24 jam. Sehari semalam soro tobat enten penggal pun. Wah, mak kereng mak keras. Benih keras yang baca dilah kok malah itu orang ora takok saya tak bejeng. Orang takok saya tak mau keluar zakat. Orang takok saya tak apa sah. Beda hukuman saya tegas urusan agama nika. Benika wal'iyadzubillah. Mungkin ternyata Indonesia nih kah menurut wallahu alam survei dari kementerian kula toman Abu Dhabun salah situ ngakiai. Ternyata ning Indonesia nih kah si abajang bisa abajang, benyan si tak abajang, Pak. Benyan si tak salat. Masya Allah. Kula ribarin maghrib terjebak macet survei. Kula jamak bisa jamak takhir. Tapi orang-orang penduduk Surabaya nih kah ketengal macet, ketengal orang berlalu lalang ajalun sepeda mau sepeda motor lancar. Benih macet berkenapa? Keposaan orang, kepenuhan, kepadatan kendaraan nih kah. Mikir bener-bener ki ya debu ternyata Indonesia aja banyak saya tak apa aja. Cek singkat sehari waktu maghrib nih kah. Ya Allah, enteng tak apa enteng. Tak mau keluar zakat enteng kimpon kimula kebadan nganik ke para hadirin kicak keng dia Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap perang nah maka aneka orang-orang napa saya meninggalkan zakat dan meninggalkan sholat nikah tak ada ampunan kecuali taubat fa ahlul ma'asi alladzina matu 'alaiha wa lam yatubu minhum in yadkhulun nar. Orang-orang saling maksiat kemudian mati sebelum taubat ya pasti masuk neraka. Demah cereng mati kita taubat. Kita taubat. Iki mun orang gila napa nyamana orang gila minta sapora bana tobat ke Allah Subhanahu wa taala ki sobung ponan sobung. Taib dari hadis nikah apa bisa kita tarik kesimpulan bahwa orang tak keluar zakat nikah, orang tak ngelakuin sholat nikah bisa ibadeh. Hadis man tarakas shalah faqad kafar. Orang yang tak salat berarti kafir hukumnya. Tapi mainan salat nih. Cak kebai enteng salat nih. Benar orang tak salat, sesuul khotimah nih ke orang salat tapi ngenteng lagi ke salat. Ya ke enteng. Kimun tak salat, kipun le caknya tanya bunan, saya tak salat. Cering saya salat nih kak. Waliyadzubillah maka tore pada jaga anak kau leban panjenengan ya jaga. Masya Allah kula nyimpen taib hadits ini kah menjelaskan tentang apa ini kan yang sarana jawazu man imtana'a min iltizamil ahkamil wajibah wal amalu biha. Boleh membunuh orang yang enggan
melakukan perkara yang telah diwajibkan oleh agama, hukum agama, dan tidak mau mengamalkan perintah agama. Kening dia, jawas. Tapi benih sampean semate pemerintah. Soraten, peringaten, bilanten perangin pun. Perangi punan. Ya, benih karena becik justru nikah bacet hukum agama punan. Dari debu nikah, dari hadis nikah, karena ketegasan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar pun nerima. Fa'araftu annahul haq, maka engkau ketengal sahabat Abu Bakar nikah berapi-api, menyala sahabat Abu Bakar. Umpama benih karo keluar zakat wahai Umar, umpama karo hal sereme di zaman Kanjeng Nabi orang pada mejer, pada napa, pada keluar bagi ke Kanjeng Nabi, tapi orang sendiri tak gelem jemput bingko kalah walaupun hal remeh kada jeda monolak perang bingko paten bingko. Wah katengal Sayyidina Abu Bakar ngane maka Sayyidina Umar adabu fa wallahi ma huwa illa an qad syarahallahu sadra Abu Bakar fa araftu anal haq. Mak leber ongku de sahabat Abu Bakar ngetelak pon debu ngak nikah, maka engkau tahu persis bahwa hari benih kebaina Abu Bakar hari haknya, hari dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sayyidina Umar pertama ngajak rundingan, enten mak pola laki kening runding kada wahai Abu Bakar. Ini kan orang pada Islam mah pada ngocak la ilaha illallah, sedangkan orang yang ngocak la ilaha illallah wajib raksa hartanah, wajib raksanya benar. Ini kan ada prei jan Sayyidina Abu Bakar. Hari lah tak gelem dia. Zaman Kanjeng Nabi wajib mengeluar zakat, maka cak berubah. Zaman Kanjeng Nabi wajib sholat, sahabat abai kadek tak gelem mengeluar zakat, tak gelem ngelakonin sholat, perang Nabi engkau. Wah tegas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada buaki manim tanah amin gobulil faraid nudhirah. Fa in aqarra biwujubiz zakah mathalan ukhidat minhu qahran wala yuktal. Mon beda orang aben ki iman dak kewajiban zakat king tak gelem mengeluar zakat, tapi aben iman neremah atas kewajiban zakat, tapi aben nolaan gelek karena iman mathalan. Dar madhabun ulama berarti ukhidha ekala dunyana gelek qahron, ukhidat minhu qahron wala yuktal tepate tapi diambil secara paksa. Ayat yang gelek khud min amwalihim shadaqah, ambil secara paksa zakat orang gila. Pada nih kan wajib zakat engki, tetapi wajib sholat engki. Manabi keluar gila pun iman nah atau keyakinan pun ngocak njok tak zakat tak wajib, zaman Kanjeng Nabi tok wajib, siti tak wajib lah. Iya pate kala secara paksa ben juga pate murtad nih ponan orang nih ya, murtad ponan. Kenapa? Karena ponan mengakui dan meyakini bahwa zakat nih hukum tak wajib, sholat nih hukum tak wajib, maka orang ini kampun keluar dari Islam kocak murtad. Walhiyadzubillah. Tiateh tadi nikah banyak orang penyakit orang akhir zaman nikah. Sira sahabat Sa'labah orang tadi kemiskinan yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang membuat kita semakin lalai daripada Allah. Kemiskinan yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah jauh lebih baik daripada kekayaan yang menyebabkan kita semakin lalai daripada Allah. Tidak ada Sa'labah ni kada ada reng tandi, tapi cakang sholat berjamaah bi Kanjeng Nabi, seneng ngaji ke Kanjeng Nabi, terus tak sampai sadar Kanjeng Nabi pas nyoon ya Rasulullah tu akina kula malai semua cokop kula mon soki ya Rasulullah
terus ini karena kula tadi pakaian boleh kecuali pakaian gentenan bibine. Kalau tak ada boleh deeren kecuali deeren serba kekurangan ya Rasulullah. Tuakina kula. Jawab Kanjeng Nabi. Sekonen been tapi mesemak been ke Gusti Allah jadi lebih bagus daripada banyak tapi been semakin jauh dari Gusti Allah. Enten ya maksa ke Kanjeng Nabi. Orang mulai kepepet kan sinikah. Enten kon ongguan kula, enten ongguan tak carpak kula. Saya terona sara kula kila tak ada boleh kula cekeng beda kula. Gaya napa nah. Itu akiongku bi Kanjeng Nabi, mulai tak Jumatan. Tambah bunyak embun tambah posak. Kanjeng Nabi nyoro salah satu sahabat untuk mengambil zakat Sa'labah, tolak. Tak gelem keluar zakat Sa'labah nika. Dari embik sekian nika tak gelem. Akhirnya mulai tak sholat Jumatan, mulai tak sholat berjamaah. Tanya bi Kanjeng Nabi dia sampai kota Madinah nika penuh bi embik Sa'labah. Tak nyaman ka orang pindah ada situng lembah, ngalih ke tempat sejauh dari kota Madinah. Lembah neng situng gunung nika, neng situng lembah nika antara gunung bi gunung nika full penuh bi embik Sa'labah. Nyoro. Kanjeng Nabi merintahkan sahabat untuk mengambil zakatah embina Sa'labah tapi nolak. Bareng pun nolak sampai sete Kanjeng Nabi zaman sahabat Abu Bakar Siddiq kastah entar de sahabat Abu Bakar untuk mengeluar zakat. Mun Kanjeng Nabi nolak apa boleh sengko. Zaman Sayyidina Umar juga nolak. Mun sahabat Abu Bakar nolak apa boleh sengko. Zaman Sayyidina Utsman tolak kabeh tak terima ada sekretari sampai ludes sampai tade. Makanya ancor orang tak mengeluar zakat nih. Pasti rosak dunia. Hassinu amwalakum biz zakah. Harus bersihin. Bersihin. Pemapan dunia nih kan bener sabak nih ngebang melolo supaya aman sampai berangkas takut kemalingan. Mon orang neka keluar zakat deki bi Allah Taala beri orang sema ancor ke dunia orang beneka. Mungkin anak pak gudah akhirnya dunia tak ada kang kui anak. Oh tapi binen nah tak tepak. Sampai tak ada ke ngoromat binen. Oh tapi keren penyakit di Gusti Allah. Sehingga dunia tak ada kang kui nyari obat kang kui entar ke dokter. Beda bayi jalan orang tak mau keluar zakat. Pancor di Gusti Allah. Lah berjaja. Nah, oleh karena itu ini penting karena zakat nika pun tak pati bedaan makin orang mengeluar zakat nika tak pati ngiding orang mengeluar zakat nika semakin nika tak pati bedaan tak pati ngiding bonan orang segupu mengeluar zakat nika sobung bonan tak ingat orang kono tak ingat orang lambe. Nah, nika bab napa oleh merangin orang tak mengeluar zakat ben orang tak ngelakonin sholat. Nah, berarti bagi pemerintah nika wajib ben minta untuk disuruh istitabah surat tobat kada seminggu sehari semalam seminggu sebulan 40 hari bilanten berarti orang tak tobat ya berarti orang nantang ke perintah Gusti Allah. Hari penyakit ya harus amputasi harus operasi harus eketok supaya tak menjalar ya supaya tak nolar ya hari dikimone peneng jadi penyakit ya barang seres-beres daging seres-beres kena penyakit orang ria orang sindar bener kena penyakit wis tak kompromi cepat ya buat ruwet ini agama tegas agama nih Pak tak lawi lu tak celamin cili agama ini tak lawi lu tak celamin cili Islam tapi tak sholat Islam tapi tak mau keluar zakat Islam apa tidak bisa. Islam ini kan harus konsisten sampean baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak ada pangeran kejaba Gusti lah ya orang cak ngocak to men karo ngocak to ada pangeran selain Gusti Allah tapi tak torok perintah tak cukup cuma ngekonin Allah Ta'ala sebagai pangeran tapi tak nurut ke perintahnya Gusti Allah tak cukup. Esena la ilaha illallah ini mencakup sebarang ponan wajib apa sebulan Ramadan wajib sholat 5 waktu wajib mengeluar zakat wajib haji kan kurang seko besar
Esena la ilaha illallah. Mun cuma la ilaha illallah tapi tak ada napa pengamalan esena ya pada bi Pancasila aja lah. Esena Pancasila ini kan ke sila kedua sila ketiga kan beda kapi nih kah. Dari Pancasila nih kah melahirkan undang-undang rua intinya dari Pancasila nih kah ponan. La ilaha illallah ini kan kisah nih benar hanya sekedar ucapan neng lesan, tapi beda konsekuensi harus yang kita harus laksanakan, kita lakukan, harus kita patuh. Islam nih kah, makanya Islam nih maknanya Islam nih pasrah penuh mon. Surabaya ya bejeng. Lejak tanyaan, arah apa mon sobu neng dua? Arah maghrib mak nanggung mak teluan. Mulai mempak kapi, neng pasrah. Islam nih maknanya taslim, pasrah penuh. Senika. Arah apa pasan ini tak sehari mak 30 hari mak 29 hari cek yang sehari kan nyaman mulai ngurus kewajiban aja lah ya maknanya Islam ini kata taslim pasrah penuh senika kami pasrahkan kepada yang terhormat dari jarang juri rela pasrah ada dewan juri bentek kening keputus dewan juri nih ganggu gugat nih kah. Bila ke dewan juri ini kamu memutuskan A ya A, bila B ya B, tak keneng. Arah apa cok nyamanan ruah, arah apa cok tak keneng lah dewan juri ini lah. Keputusan dewan juri tak keneng ganggu, gugat. Hakim bila pun ngetok palu, tok wes tak keneng lah. Bila vonis ya tok bi hakim, Allah Taala pun nanti keputusan. Salat wajib 5 waktu nah wajib lakonin. Zakat wajib keluar dengan yang semampu. Pasah, salat, zakat, haji wajib cek sampai berubah, cek sampai dia tak lakon nih, ya tok pun tak bisa. Maka Islam ni kemana? Pasrah. Jagung nanggung tu Islam. Muntelasan cek bunyan dengan Islam, muntelasan bunyak sarah. Ecel jongok, siapa yang sobu? Jongok siapa yang sobu? Rang-rang. Orang yang seneng ngaji, rang-rang. Orang yang baca Quran, rang-rang. Jarang ponan. Mun bunyan banyak, tapi bunyan ki tak berbobot. Walanyadzubillah. Oleh bunyan melolo. Becereng telasan petongare, telasan ketopak. Toman telasan ketopak ni hari Jumat. Ben kula tepak ngimame. Tepak ngimam salat Jumat. Sepe. Ya bener, tak ngarana orang. Mulai kulaku berangkat. Mulai ada bungkona maghrib asar malam selebaran pande Jumatane di emak pinggir tase Jumatane di emak cerengki buru mari apa saleninggal sholat kok telasan tongare telasan ketopak kasa tepak hari Jumat kula tepak ngimami sepe kula dentek kula karena kurang dari Pak Polo ringa bila khutbah tak sah ya Jumat tak sah bila Jumat tak sah ya khutbah tak sah ada entek kula ada ente jeng ke Bapak Polo kan banyak orang apa langkolangan jangan apa langkulangan dek tase dek kebun binatang nyongok ketang tele rela tak Jumatan kun karo nyongok ketang lah benti bira lah kacang karo ngak ketang ini kak bahaya nih orang tak sholat tak mengeluar zakat ini bahaya ya makanya pecek serius saja adik potrah keluarga ni kejegongku sholat aja ge ben pauning dek bab zakat ngak ni kecek wajib ni kan kira mula enteng terus pun tak sholat tak zakat terus tak ngelakuin apa sekali pun boleh ya tu billah makanya orang saya tak sholat kafir hukuman wajib bate orang saya nentang tak mengeluar zakat perangi benih bate benih kalah secara paksa nah karena pun kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala termoga itu ilmu semanfaat ya termuka konvensional jadi orang yang ahli ngelakonin sholat benar beri kemampuan umpama mampu benar bisa berkembang mengeluar zakat amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا حلالا دائما وأخلا أتكيا علما نهضى بالخير واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب الفاتح لحضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين المحدثين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبر خصوصا المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي وخالي عقاسم البقي المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قدر رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول إمام فريم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قد بالبير الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر وخطائر ثم إلى روحي المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقا وولاد عمر مهضر وإخواني الحبيب عبد القادر محمد جدا حبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخي عباس الملكي ثم إلى الحبيب علي كيدان وحبيب بكر قرسي والحبيب محمد طلال الحداد وحبيب شبوت وبوتي والحبيب عبد الله والحبيب حسن بهارون والحبيب جعفر بن شيخنا السقا والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه والحبيب صالح حميد تنقل وعثمان حميد الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار وحمد الهدار ثم لورقي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفروعهما ثم إلى ركي عبد الله محسن بن هاشم وزوجته ثم إلى ركي عبد الحالم ثم إلى جاسم ثم إلى روحي معروف عارف وأصول وأفرم ثم إلى رسب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجة المسلمين أجمعين وأن الله بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان
أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع ذنوب الآثام. فأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلس نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.